अहानबदा यामना मरुइबा पाव अमा अपडेट थमजगे मणिपुरी कंजनबनी हाइना मसिंग यामला मियामना अनिसुबा IRB केमदगी नोंगमै लौनबा होटनबदा नोंगमै कापथोरकपदगी मीचम मंगा सोकले ngarang nungthin ningthau khongkha kunau de khulai paiba kuki militant sing mapa masa yaw ni mari yamna tam thina mihat ta halam laba matung da mihat adu yaning da phongdok tu mai kai kya da mi kya na mihat pa sing fa dun akan ba sairak piu hai dun akan ba khungjang ama sang silaki loina na manipur da lady best security force amadi central force miyam gi punsi lanthum amadi law and order ngak pangam drabani na miyam na oina ngak saragi hai dun naral saina da leiba ani suba IRB gi headquarter Masing YAMLABA MEEYAMNA Nongmei Lounaba Hotnabada IRB Camptagi Nongmei Kapthorakpadagi MEEYAMNA Nongmei na Sokle Nongmei na Panduna Soklaba Maitei Naha Manga Adude Tinungaidagi Pebam Sana Sahi Kunga Mathoi Ithai Bazar Maningdagi Oinam Umakanta Sahi Kunga Mari Sunu Sipaidagi Oinam Naubi Sahi Kun Nambol Kongkhamdagi Kongkham Tondon Sahi Nifugataret Amadi Kha Posang Bamdagi Huidrom Boinau Sahi Kunga Mathoi Kawi Soklaba Sing Asi Ras Majesty da Huzik Laying Saptari Asok Pasingi Manung da Tinung Gaidagi Pebam Sanagi Kokta Nongmei Maru Amapali Aduga Kha Posang Bamdagi Huidrom Boinau gi Thabak ta Nongmei Maru Amapan Badagi Pibam Luna Leibadagi Ngasi Operation Tawba Loiraduna Huzik Post Operative Ward ta Leiri Hairi Ngarang Nongmei Kapagi Thaudok Adugi Matang da Pausi Asana Phangba Paugi Matung Inadi Masing YAMLABA MEEYAM Aduna Naral Sena da Leiba Ani Suba IRB headquarter Tamna Thomjilaki Loina Get Nam Khaituna Kem Manung da Sangnaba Hotnabada Ngak Senbagi Thabuk Sathariba BSF Amadi IRB personnel Singna Nongmei Kapthorakpadagi MEEYAMNA Nongmei na Panduna Sokibani Madudagi Thomjilaki ba Miyam Sing Adu Kem Manung da Sangbangam dana IRB personnel Singna Takthoki Hairi Amarom da IRB Camptagi Nongmei Kapthokpagi Makhol Tabada Sunu Sipai Maikaidagi Jat Regiment gi Kanguna Su Nongmei round kaya kap khim masida natana thamna pokpi amadi naral sena sing thak ke saruk tagi kuki militant sing oigari haina sing naba sing su Nongmei round kaya kablakhi hairi aduga mathangi update asna yumthong khudingi miyoi amomom thorak tuna matik saba training tawduna ngamkhai ngakmin rasi kanglai pan Lengak na iramdam manipuri kalakpa ngaibagi matam na tren Nongmei lising mari hena police station dagi laktuna su kuki galanthing na bangamdribase ekhui gilan mi wat panani haujikti yumthong kuding gi miyoi amomom thorok tuna matik saba training tawduna ngamkhai ngakmin rasi hena political activist sapam sakang leipan na phongdokre wafam asing asi imphal gi major kolda leiba press club ta pangthoki ba pawgi mifam amada mahna phongdoki bani mahna makha taraduna haing asi kulngak li besili nausing matik saba training piduna leibanate atatai oina Nongthorakpana iraisa kaya thawai manglagli Nongmei lising laktuna lanthengnarubasu thamapan hena irang loisinba ngamdribasi ekhoigi khulai amadi lanmi watpanani mitei phurup tonthana leigadaba nate lonna tupna khulai paiduna iramdam ngakpagi matam natre lengakna praja miyam da khulai sinnabagi matam oire hairi mahakna pawmising da makha tana phongdokhibidadi matam khara leiraga lan nem tharakadra khalambani adubu nongmagi Lan kansilak pa helagle ipai pusingi ikengtana ngaklamba adudagi tadana ikoi sungaklasi isamaksu iramdam asigi thawai thadukna basem sare security advisor amadi security sing da thajaduna irang asina thaina ba hotnaba yaroi lan loisin badalainga amadi prajamiyam gi oiba sobo thaudang lei hairi aduga mathingi update asna manipur dagi miyoi ohum yauna miyoi mari drug ka konana fare Kangphal gi lambi drug pusok pusin tawrambadagi singi lambi drug pubagi thabuk horagle ngarang ziribam gi ziri muktagi engine panba hi season aduna barak turen marin da yamna drug ki karbar tawramba miyoi kangbu amakasar gi Lakhipur Verigata police na fare barak turen engine panba hi season aduna drug lalunbagi thabuk sathari habagi paw amakasar police na fangbadagi Lakhipur da nauna lakpa SDPO Aman Prakash Mina IPS na lusing bakhutpu amana Fullertal Ferigata Nisagi Polam Singaluna na miyoi mari faki makoina tonglakpa engine pan bahi aduda thiba humbagi thabuk sathaba matamda sapon cap kuntraga nipan da yoramba heroin gram samnga aduga atopa packet tramnga da yawbo tablet lising tramnga sanipan phagat pangamle hairi aduga faraba miyoi adugi mamingdi thangmang mar inbenjor thiek biak sang Lakhipur dagi Patrick Pudaiteni farba miyoi mari amadi makhoi dagi fangkiba drug kalonana kasar Lakhipur police station da kusin nakre loina makhoi gi mathakta case ama lokatuna tigatpa hokre hairi aduga mathingi update asna manipuri lengakna numit nini humni gi manung da manipuri kanana ba chetpo warep ama Lounaba Hotnadrabadi ko komina tumina leithokloi Jitendra
नुमित निनी हुमनी की मनुंग सेट फिरेप अमगी मखादा मणिपुरी कननबगीदमक्ता सेट वरेप मलौदुना मणिपुरी कननब होनद्रबदी कोकोमिना तुमिना लैथोकलोय मणिपुरी मियाम गलोइना कनब खोंजिंग संसिलगनी मसिदा थोरकपा फफत्तगी दायित्व लेंगाकना पुगदबनी हाइना कोकोमिगी कन्वेनर जितेंद्र निंगोंबना फोंदोखरे वाफम असिंग असि कोकोमिगी मियोय निपाना साबा टीम अमना हुजिक हुजिक मणिपुरी की ओइरिबो फियोम असिदा चीफ मिनिस्टर की करी फिरेप लैरिबगे मणिपुरी मियामना हंगनिंगलिबो वाफम अदु कोकोमिना महु छिंदुना हंगलुरबो मतुंग फोंदोखिबनी महागना मखाताना हाइ इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी मणिपुर की मियामना यामना नुंगाइतबा अम ओइरे तौरकलिबा मवोंग प्रॉक्सी वार्नी कुकी द मीटिंग थमलगा लांथेंगनरिबा कंगलुप अनिमकी थबुक तौरी हाइबगी मवोंग द मणिपुरी लेंगाकना तुमिन्ना लैरिबा असि करिगिनो चीफ मिनिस्टर अमदी एमएलए की मथौ असि मिसम मियाम की पुंसी कन्ननबा नत्रबरा स्टेट फोर्स सिंग द खुद थारकपा हाइबसी माइदा अमांगबा तेचिनबगा चप मानरे मसिगी तंजासदा सिक्योरिटी अरेंजमेंट की मतंग द करी करम थौरांग लौखलबगे मियाम की अपांब करी थबुक थौरांग तौरबगे हंकी महागना हाई हेलीकॉप्टर पुसलकपना लान लोइसिनबा ngamlagadra criminal oiraba chinkuki kangbu asing asi fawba karigi kanduna thamlibano central force na kurak hangdana leiba mafum amada ngarang ningthau khungda thokiba leibak thiba thodok aduda kari su khangjedraba misam miyamda khud tharakpa suda leiriba kangbu aduda central government na karigi tuminne yengduna leiribano chief minister home minister na hojik fawba karigi tawduna leiribage haina phongdokhibaga loina na hojik manipur da leiriba miyamna pamliba असी इमा लेबाक नुक्सी कनगनी हाइबा वाफम अदुनते इमा लेबाक किदमक्ता मियामगा थबुक तौमिन्नगनी अथुबा मतमदा नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन एनआरसी चनहनबा सु चनरिबा सिनकुगी की मियो सिंखु थारकपदा खांगदुना लेबा ngamdre अथुबा मतमदा सु लौथोकदबनी मोरेदा मसागी ड्यूटी तौदुना लेरिबा ऑफिसर कृष्ण टोम्बिना फावो म्यांमार की दगी मरोल लोनबा कंगबु यावरे हाइरागा फावबदा मणिपुरी लेंगाकना करी थबुक लौखत पिरबगे लोइना थोकलिबा इरांग असिगी मतंगदा सिक्योरिटी एडवाइजर यूनिफाइड कमांड की मतंगदा वहंग कया हंकिबगा लोइना हौजिक लेरिबा मणिपुर की फिल्म मसदा सिक्योरिटी अरेंजमेंट असी टोटली फेल ओइरे हाइबा वफम सुफोंगदोखी अदुगा मथंगी अपडेट असना हयेंगदगी मणिपुरी पुंब पुंग निपुनि पान की बन लाउथोखरे ngarang January 3 ga mapan gi nongalamdai pung ani mukta ba matamda kangsup singthakta gi kuki terrorist na landarakpada thiam kunjin सामाजिक लेकाई लेब अथोब तखे नंबर मनोरंजन लेखिद्रे महक लेखिदेबगा मरी लेना सेम की जेएससी की मैकेजी की मणिपुर की चीफ मिनिस्टर मेमोरेंडम पिसंदुना मेमोरेंडम अदुदा यावरिबा डिमांड सिंग अदु पुंग कुनमरी की मनुंगदा पांगथोक पिनबा हाइजखिबा अदु थबुक ओइना पांगथोरक्तबदगी मणिपुरी पुंब पुंग निपुनि पान की मणिपुरी पुंब बनसथरगनी हाइना जेएससी अगेंस्ट द brutal killing of takelamba मनोरंजन सिंहा थियाम कोंजिन ममांग इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की कन्वेनर न प्रेस तथोक पसेरोन अमना हाइरी पुंग निफुगा निपान की ओइबा मणिपुर की बन असे हयेंग जनवरी कुन की अयुक पुंग मंगा दगी जनवरी दी कुन निथोई की अयुक पुंग मंगा फावो मणिपुर दा सीएसओ सिंह अमदी मियाम गुलोइना मणिपुरी पुंग बन सथगनी अदुगा अरोइबगे अपडेट असना लैमखोंग आर्मी हेडक्वार्टर की ममांग मक्तदा मितै की युम अनि कुकी सिंह न मै थाकिबाबु यानिंगदबा फोंदोरकले लैमखोंग आर्मी हेडक्वार्टर ग यामनक लैबा मितै की युम अनि ngarang पुंग तरुक मिनट जंखै ताबा मतमदा कुकी मिलिटेंट सिंह न मै थादुना मंगन किबा अदुबु यामना कना निंगदबा फोंदोरकली थवोंग असि लैमखोंग आर्मी हेडक्वार्टर लैदिबा आर्मी पर्सनल सिंह न कुकी मिलिटेंट सिंह बु फोंगना सौगले हाइबदु ताकलिब्रा हाइना फोंदोरकली कुकी मिलिटेंट सिंह न मै थादुना मंगन खराबा युम अनि असि कांतो सबल वार्ड नंबर 7 की मेंबर ओइरिबा फुरित साबम जीवन चाही निफुगनि पान अपोकपा पीएस समजाइगी पकागी युमनी युम्बु असि कंगलुप की इरांग असिना मरम ओइदुना मसागी युम असिदा लैबा ngamdabadagi खुरखुर लैमखोंग खुलेन मपाल द लैबा प्री फैब्रिकेटेड हाउस ता होजिक होजिक संगजेफम लौदुना लैरिबनी अदुगा अनि सुबह युम मै थाबिख्रबा युम्बु असिगी ममिंगना लंगोन नाउजा सही कुनगा माथोय अपोकपा लैखिद्रबा एनजी तोना का एमयूएससी नेशनल फुटबॉल प्लेयर नि होजिक होजिक बेंगलोर यूनाइटेड नेशनल प्लेयर ओइना लैरिबनी महाकी मै थाबिख्रबा युम असिसु पकागी युमनी युम अनि मै थाकिबा असिगी मतंग द निंगम दबगा लोइना फोंदोरकपगी मतुंग इनादी हाइरिबा लैमखोंग आर्मी हेडक्वार्टर गा थंगना लैरिबा मितै सिंगी युम सिंग असि होजिकति लैबा ngamdabadagi रिलीफ कैम्प द सेंथोक्तुना लैनबदगी युम असि मी लैनदना लैरखिबनी युम्बु ओइरिबा सिंगना युम असि यंगसिनजगे हाइना लाकपा मतमदा लैमखोंग द लैबा आर्मी सिंगना संघन चंगबा यहंदे वीडियो से बिबगी दमक मायम पुम पो अमुक हना थगचरी अनु अपडेट की दमक ऑनलाइन मणिपुर यूट्यूब चैनल सिबनुक सिबिदुना सब्सक्राइब तो बिरमु थैंक यू।